Dobar dan, dobri 6. razrede. Evo dakle, nastavljamo dalje tamo gdje smo stali, ovim načinom i dalje. Dobro, vama prezentacije nisu ništa novo, nikakva novost, vi ste već to susretali i na satima u školi, ali evo ovdje će uz ove prezentacije nastavnik nešto malo i pričati, kao i u prethodnoj, o hrvatskim krajevima pod Turcima Osmanlijama. Već smo dakle spominjali Osmanlijama kako su se širili, šta su sve osvajali, koja područja. Osvojili su jako veliki dio sadašnje istočne Europe i dakle došli su čak i do Hrvatske, osvojili u onim bitkama što smo spominjali veći dio Hrvatske, tako da se Hrvatska svela na one samo mali dio, ne ostataka, takozvane, to ću vam pokazati na 3. slajdu na karti. Pa eto, ajmo krenuti nešto. Danas neću dakle ništa puno pričati ni o ratovima ni o bitkama, to smo prošli put, ova lekcija se ne odnosi na to ću vas poštediti, ali evo imamo neke pojmove koji se odnose i na neke društvene, ajmo reći, procese koji su bili u tursko vrijeme, odnosno osmansko vrijeme u Hrvatskoj i okolici. Ajmo dalje. Evo ovako. Naravno, sva ta područja koja su Turci Osmanlije osvojili, nije stanovništvo baš moglo biti pretjerano zadovoljno tim nametanjem njihova načina života, običaja, vjere i svega toga. Pa je došlo, eto, neki koji se nisu htjeli tome prilagoditi, jednostavno i živjeti po takvim načinom i takvim uvjetima, su se odlučili iseliti. Tako da je došlo do masovnog iseljavanja hrvatskog stanovništva. Sad. Imamo 4 područja tog masovnog iseljavanja. To vam je južna Ugarska, to vam je južna današnja Mađarska, Vojvodina u Srbiji i taj dio, Gradišće u Austriji, jedna pokrajina Burgenland se zove u Austriji, pokrajina Molise u Italiji, to u Italiji jedna pokrajina tamo na, ajmo reći, prema jugu Apeninskog poluotoka, gdje je hrvatsko stanovništvo išlo preko Jadranskog mora brodovima tamo u to područje. I Slovačka, današnja država Slovačka, prostor današnje države Slovačke, gdje je hrvatsko stanovništvo išlo bježeći od Turaka. I dan danas tamo žive potomci. Tog hrvatskog stanovništva, zamislite, koje je još davno u 15. i 16. vijeku ili stoljeću bježalo pred Turcima. Eto, kao što znate, danas je 21. još uvijek imamo potomke tog stanovništva. Kako su Turci uredili tu državu koju su osvojili, to naše područje? Evo ovako. 1580. su osnovali Bosanski pašaluk. Znači uređen kao Bosanski pašaluk. To je obuhvaćalo Bosnu, Hercegovinu i današnji taj dio Hrvatske koji je osvojen, tu našu i Slavoniju i dobar dio tamo je Liku također i Banovinu, Kordun i sve ostalo. Glavni grad tog pašaluka u početku bio Banja Luka, ali je kasnije preseljen u Sarajevo, kad je Sarajevo bio izgrađen malo kasnije kao grad. Evo ovako, vi ste sigurno čuli za ovaj pojam. Negdje ste čuli kao kažu pojam raja, to je turcizam, turski pojam, tako je. To su bili seljaci u Osmanskom carstvu, tako su Turci Osmanlije nazivali seljake, raja. Oni su morali davati 10% svog uroda i 10% plaćali Turcima, Osmanlijama, odnosno svojim poglavarima tada na tim osvojenim područjima. A isto tako su imali radnu obvezu, naravno morali su raditi i kao što piše 10% su morali davati Turcima, Osmanlijama, odnosno gospodaru. A dolazimo i do jednog pojma koji ste možda čuli, neki od vas. Harač se zove, haračenje, haračlija, čuli ste sigurno, to vam je vrlo jednostavno porez u Osmanskom carstvu. Kao što mnoge države koje su osvajale neka područja, tako su i Turci Osmanlije nametali poreze koji je bio obvezan i to se na turskom značio harač, zvao se harač, to je ostalo do dan danas, ajmo reći, negdje u našem jeziku smješteno. Evo ovako. Mogli ste zaključiti da iz tih turskih osmanskih osvajanja je to bila jedna jako moćna sila, koja, ako se sjećate što smo pričali, praktički skroz do bitke kod Siska, nisu izgubili ni jednu tu bitku koju su vodili, nego su sve pred sobom pobjeđivali. Pa
tu vojsku su činili i kršćansko stanovništvo koje je Osmansko carstvo odvodilo u vojnu službu. To je taj takozvani danak u krvi, taj pojam, znači gdje su oni zarobljivani i jednostavno prisiljeni da budu muslimani, kasnije znači, došlo je do islamizacije i oni su jednostavno služili u osmansku vojsku i pomagali dalje u osvajanjima za dalja područja. Da, eto, to je znači bilo u Osmanskom carstvu uobičajeno, jedan običaj koji se jednostavno nije mogao tada izbjeći. Sad, vama dolazi jedan novi pojam, islamizacija. Vrlo jednostavan pojam, ništa strašno, kao što vidite, to je najjednostavnije širenje islamske vjere i kulture. Osmansko carstvo, znači sva područja koja je osvojio, širio je svoju vjeru, kulturu, običaje i na taj način jednostavno htio sve poislamizirati i staviti pod znači, tu islamsku religiju ili muslimansku vjeru. Kao što znate, Turci su to preuzeli isto tijekom svojih osvajanja i postali muslimani, što su i dan danas. Naravno, kao što to biva, kad si pripadnik jedne vjere, najčešće dolaziš u sukobe s drugim vjerama i kulturama i religijama. Nije se to ništa manje osjetilo ni u Turskoj, odnosno Osmanskom carstvu. Tako je bio taj neprijateljski odnos Turaka prema katoličkoj crkvi. Sad, to je bilo posebno, zato što je papa, koji je poglavar katoličke crkve, kao što znate, on je promovirao te ratove protiv Turaka, Osmanlija. Moramo se braniti od njih, napadati ih, sve što je tursko-islamsko jednostavno pobijediti. I tako je, naravno, samim tim Turci Osmani nisu bili tim oduševljeni, jasno, logično, i bio je taj neki neprijateljski stav i odnos prema katoličkoj crkvi. Međutim, jedino su se Franjevci, crkveni red, to je jedan crkveni red unutar katoličke crkve, uspio izboriti za tu neku svoju, ajmo reći, slobodu i ravnopravnost. Njima je jedino dozvoljen rad, to je jednom crkvenom redu Franjevaca. Oni su zastupljeni u Bosni, bili u to vrijeme jako puno. Postoji dan danas izraz, bili dosta mudri, pa postoji izraz mudar kao Franjevac, to se nerijetko čuje danas u Bosni, taj izraz. Međutim, nešto blaži odnos Turaka je bio prema pravoslavnoj crkvi, ali nećemo se zavaravati, nije ni prema pravoslavnoj crkvi bilo bajno, naravno, ali s obzirom da pravoslavna crkva nije imala tog nekog nije bila udružena pod tim jednim vođom koji je promovirao te ratove, kod katolika, kod pravoslavaca, kao što znate, svaka pravoslavna država ima svoju samostalnu crkvu. U svakoj državi, kao što postoji srpska pravoslavna, ruska, rumunjska i tako dalje, nije bilo to nekog promoviranja ratova protiv Turaka Osmanlija. I jednostavno, oni su se nekako lakše su pali pod tu tursku vlast. Naravno, bile su bitke sa pravoslavnim stanovništvom, ali nisu promovirali protiv vjere toliko islamske, tako da bio nešto blaži odnos Turaka prema pravoslavnoj crkvi, imali su neke, ajmo reći, neku veću ravnopravnost, ali da se razumijemo, nije to bilo baš to, nego, eto, tek toliko da se vidi da su Turci i Osmanlije ipak radili razliku unutar tog kršćanstva između katoličke i pravoslavne crkve. Sad ima jedan zanimljiv pojam, odnosno nije to narod, to bi ovako rekao pripadnik jednog naroda, uskoci. Ko su sad ti uskoci? To su bili jedni, ajmo reći, ljudi iz područja Hercegovine koji su negdje oko 1530. pobjegli, bježali pred turskim osvajanjima i naselili su se u okolicu Klisa. Tamo su oni jednostavno se skupljali, djelovali u tajnosti i htjeli su pljačkati, pustošiti Osmansko carstvo. Međutim, Osmansko carstvo osvojilo i to područje, pa su oni područje Klisa pa nisu mogli baš puno napadati, pa su dalje otišli na područje Senja. Zato postoji isto takozvani posebna vrsta senjski uskoci. Ko su oni? Kaže, kao što vidite ovdje piše, oni su upadali u područje Osmanskog carstva i Venecije također, kao što znate Dalmacija i Istra su pripadali Veneciji, a ovo sve više manje u to vrijeme pripadalo Osmanskom carstvu. Ti uskoci su jednostavno bili protiv jednih i drugih i pljačkali i pustošili te njihove područja, oni su prelazili granicu, napadali stanovništvo, krali im sve što su mogli i na taj način pokušavali opustošiti te dvije države. Sad, što se tiče Venecije je to jako naravno zasmetalo, logično, i oni su vodili taj neki uskočki rat koji je trajao 2 godine, od
od 1615. do 17. I na kraju tog rata Uskoci su bili poraženi, ne može se ti kao pripadnik par ljudi boriti protiv jedne velike države. I onda su oni preseljeni gore na Žumberak, to vam je jedno Žumberačko gorje koje se nalazi na granici današnje Hrvatske i Slovenije, blizu Zagreba. Tamo su ih Habsburgovci preselili i oni su prešli u njihovu vojnu službu i služili u njihovoj vojsci. Eto, to je što se tiče teksta. Vi ćete naravno, logično znate i sami ovo prepisati u vaše bilježnice. A imamo još jedan slajd gdje je karta bosanskog pašaluka, pa ću nešto još malo o tome reći. Evo ove karte, malo je mutnije, ali vidite barem boje, što je meni je puno važnije. Evo vidite, ovo zeleno sve ovo zeleno što vidite ovdje na ovoj desnoj strani, to je sve Osmansko carstvo. Sve su to Turci zauzeli. To je znači bio, kao što vidite, prostor Crne Gore, Albanije, Rumunjske, Srbije, Bugarske, pa dobar dio Mađarske, Hrvatske. A ovo žuto je isto Osmansko carstvo, isto da nemojte sad misliti da to nije Turska, Osmansko je, ali je bio bosanski pašaluk u sklopu Osmanskog carstva. Sjetite se, učili smo šta je pašaluk. To vam je velika pokrajina Osmanskog carstva. Mala se zvala Sandžak, a ovo je pašaluk velika. Gledajte kako je velika. Obuhvaćala je cijeli prostor današnje Bosne, dobar dio današnje Dalmacije, pa sve ovo što su Turci osvojili u Hrvatskoj. To je znači i Dalmacija, i Slavonija, i Kordun, i dio Srijema, i Bosna, i sve. A ovo što vidite ovdje, ovo crveno gore, to vam je bila Hrvatska. Znači ostatak Hrvatske. Pogledajte na što se svela Hrvatska, dok su Turci došli. Maltene na ovaj dio, malo Zagreb, Međimurje, Zagorje gore. Ali Hrvatska, kao što znate, nije bila samostalna, nego je pripadala Habsburškoj monarhiji. Eto, to je taj bosanski pašaluk, znači koji je osnovan 1580. godine. Glavni grad je bio Banja Luka. U Banja Luci je, znači, što sam rekao, bio glavni grad, a kasnije je preseljen u Sarajevo, kad je Sarajevo bio izgrađen. Eto, dragi šesti, toliko što se tiče ove lekcije. Ja ću staviti naravno vama video ove prezentacije, imate tamo zadatak, još jedan video imate koji pogledajte. Vi kao i uvijek jednostavno znate da prepišete ovo u vaše bilježnice i znate i sami, stojimo na raspolaganju za sva pitanja što vam nije jasno i što vam je jasno također, šta god pitajte, tu sam na raspolaganju za vas. Ja vas pozdravljam, ugodan vam ovaj radni tjedan. Nadam se da se uskoro i vidimo, ne samo ovako, da se čujemo preko ovog Teamsa i dopisujemo, jel? Eto, lijep pozdrav i ja vas pozdravljam. Doviđenja.